Kardom aprang sinori student news kilang aradon apang semi kardom pipa peglo kardom. Pini berta than bang nilimen sami merdan phang chupi tangte non bertang ton pen arj ponita. Nilibalong pen mati Samsoning ti a Congress BJP mass joining upon tangka pen rada tumapan ke bailam ki klang. Lakhain ko rapon nilip MNC constituency ke parlo proper chukihela along mate Congress pen Samsoning ti upon ongdung ki korada tu BJP mass joining along chikrodun de ta jo basa hum khalisi machiroila. Lapen rong arada tum pen pherangke thingno nang bachithandun ke bangso BJP mass joining a meeting along nang dunlote inut pen tangka pharu poponang pipo jong si tangka nang pipidet pulate meeting along nang dunite da chok pusi alangi Samsoning ti tangka penang kecha sitami non por phai kep anta wangwedet lapen tangka tanang pipe lasi nilitum ke inuta dunde pusi rada tumpen ningkang samsi pen lamthi chipak langpo tangte non kladak pen lamthile arjupon sina Nilip Chuki Hola Pen Harbaman Rongpi, camera person Longless Terang, report Northeast Today News. बात किसी था 8 बजे 8 बजे पे न कौन आता है नंदा बांगवे बांगवे नहीं दुपी के नॉन पिलो क्लेम बनांग हेलो केमजे दाम जुन वाला आने करो दाम तीन दिन लो दागे ना निंग ओय मोय ओए कसोय ना फाना थान सोनो सोनो कसम नहीं होंग मीटिंग कसम पपला पोसाना पिपो पदा पुलो कौन नहीं कौन बोला फरुक हो मीटिंग दिन फरु फम पपला नहीं होंग नन हो मीटिंग ना दून नॉन बांगे पसांग पिमा पेन पिपी मांगे ना ली नॉन बा मीटिंग दिन दिलो दून दिलो हैंड पे दाम तो निलिमेन के एंथोनी तेरोन पिनी लद्दाख मीटिंग दोजीपु मास जॉइनिंग अपुथा गलोंग हला कोर्टे सैमसोनिंग टी alang li mas joining along pini alang chepa ogdonji pusi alang li munin nang chenep lo ni toma phan ka do ka ve rong amunet apia statement da chingrom lo sita alang ka chenep join along pen inora phan paisa pharu popo pipo gari ka che thapen lo te pi pheje yong si paisa na pithek thedat pote nang do nang nei pon se ki pu pen apon munet ta chingrom ulo tala nang bong pen nona bange pacho by dera son lo garita hom plilo yo nangkele sita inota don bang avedat po na si jong si alang ge chaga teng pen jong si papleng ji pute la sona banke klem kledet sike meji ma po Community Mental Health Program POTP and Ponsi NGO head pen pini difu Purbe Market atu Housing Board along World Mental Health Day Ashadeva Mental Health Society Hinpen, Priyanka Mahanta Assistant Program Coordinator, Community Mental Health Program, Parbianglong Ashadev, Barsha Berthakur Psychologist Ashadev, Labangsolong Alohiaman Pen, Dr. Karabidas Assistant Professor, Education Department from Difu Government College, Mrs. Hamjyoti Deka, Senior Lecturer from the District Institute of Education and Training, Dr. Mehetab Hussain, the President of Assam Sahitya Sabha Manja branch, who also served as a resident doctor at Roingpoli Nursing and Research Center, Mr. Robin Goswami, President Difu Club, Mr. Toroni Rongpi, Vice President Difu Club, Mr. Atul Kalita, Difu Club member, Mr. Jason Terang, Supervisor of Child Helpline Karbianglong, Mr. Robinson Rongpi, Journalist Solanto Press, Mr. Pradeep Kumar Saikia, member from Difu Bornamghar, Retired Vice Principal of Rainbow Home Higher Secondary School, Ahin Pen, Mental Atumafan, Koson, Kiklem Koson Pensi, Papa Me Ponchima, Apan, Chinki Chithan Pon. Tang te perangke thing no kaning chelam le Arjupon Sine. Difu Pen Dominic Teron, report Northeast Today News. নমস্কাৰ মোৰ নাম প্ৰিয়ংকা মহন্ত আমাৰ যোনটো আশাদ্বীপ মেণ্টেল হেল্থ ছ'চাইটি এটা NGO যোনটো গুৱাহাটীত বেছ হয় তাৰ ইয়াতে কমিউনিটি মেণ্টেল হেল্থ প্ৰগ্ৰেম চলি আছে চিন্স 2023 অক্টোবৰ আমাৰ আজি ইয়াতে গোটেই টিম প্ৰেজেণ্ট আছে আৰু লগতে যিহেতু আজি ৱৰ্ল্ড মেণ্টেল হেল্থ ডে তাৰ আণ্ডাৰত আমি এটা অৰিয়েণ্টেশ্যন আৰু ইণ্ডাকশ্যন প্ৰগ্ৰেম পাতিছিলোঁ য'ত
যিমানখিনি বেলেগ বেলেগ ফিল্ডৰ লিডাৰ্ছ আছে টিচাৰ্ছ প্ৰফেচাৰ্ছ জাৰ্নেলিষ্ট লগতে বেলেগ বেলেগ ইউথ ক্লাবৰ মেম্বাৰ্ছ আজি ইয়াতে উপস্থিত আছিলে এটা আমি ডিছকাশ্যন কৰিছিলোঁ আমাৰ যিমানখিনি আমি কাম কৰি আহিছোঁ 1996ৰ পৰা আশাদ্বীপে লগতে আমাৰ যোনখিনি কমিউনিটি মেণ্টেল হেল্থ প্ৰগ্ৰাম চলি আছে বা ডিপুট চলি আছে গোটেই লুম্বাজন লগতে চলি আছে আমি আৰু কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ কি কি ক্ষেত্ৰত আমি সেই গেপখিনি ফিল কৰিব পাৰোঁ সেইখিনিৰ ওপৰতে আমি এটা ডিছকাশ্যন কৰা হৈছিলে আজিৰ প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ চাইক'লজিষ্ট বৰ্ষা বৰঠাকুৰে ডেলিভাৰ কৰিছিলে য'ত তেখেতে মেণ্টেল হেল্থৰ ওপৰত লগতে আমাৰ আশাদ্বীপৰ যোনখিনি ছাৰ্ভিচেছ যোনখিনি প্ৰগ্ৰেমছ আৰু আমাৰ যিমানখিনি পেচেণ্টৰ আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইখিনি মানুহখিনিৰ লগত যোনখিনি ইয়াতে উপস্থিত আছিলে তেখেতসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলে mental health के बहुत किन्हीं तुम प्रोग्राम का पति के वो mental health के mental problem mental illness ला है promotion of फंडों और कि तुम NGO में के लासा है कि सो treatment है तो किया कि जो इवेंट मसो पसिका में हम लोग है promotion हम भी तुम मसो प्रोग्राम का पति के तक में तुम NGO ऑफिस के बैक PB मार्केट ना तुम से दो আশাদ্বীপৰ কাৰ্যালয়ত তেখেতসকলে মেণ্টেল হেল্থৰ ওপৰত এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলে কৰি আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু আমি আহি ইয়াত আমি যদিও আজি বেছি সংখ্যক ব্যক্তি উপস্থিত নাই আমি যিকেইজন আছিলোঁ আমি আটাইকে বহু উপকৃত হোৱা বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ ইয়াত ৰিচাৰ্চ পাৰ্চন এগৰাকী আহিছিলে তেখেতে চাইকেট্ৰিষ্ট হয় আৰু তেখেতে মেণ্টেল হেল্থৰ বিষয়ে বহুখিনি কৈছে আৰু আমাক ফটো ইত্যাদিও দেখুৱাইছে মাঞ্জাৰ যিবিলাক তাত এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিছে সেইবিলাক দেখুৱাইছে আৰু মেণ্টেল হেল্থ কি ধৰণে ভাল কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে কৈছে যে আমি পৰিয়ালৰ সকলো কোনোবা এজন ব্যক্তি বা তেওঁৰ সন্তান যদি ডিপ্ৰেশ্যনত ভোগে যদি অকণমান Kangdir Terona Rong Arada Tumpen BJP Sarkar Anparta Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Pon CM Dr. Tuliram Ranghang Lapen EM Richard Stokwe Pan Kacharo Lakhain ko Retrok Dwarbaguri MSC constituency ki parlo Kangdir Teron polling station ki parlo Arong Arada Tumpen Bharatiya Janata Party a Sarkar Anparta Ilitum Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ranghang Lapen Local MSC Mate Education EM Richard Stokwe Tum Claim Kijapon Kimiang Teklong Si, Kangdir Terona Rong Arada Tumpen, Pacharopon. Lason si Kangdir Terona Rong Arada Tumpen, Herangke Tumalong ng Katando na Tengke, Nilitumarong Aprangke Langke Jun Japan, Akisung Tebikan. Inglong Arlok Alangsi Kijun Kutusoklam na. Pontanon Bharatiya Janata Party Sarkar, Nang Chari Lopupenke, Nilitumarong Apan Pinang Development Asai, Nang Deng Ponlo. Bharat along Prime Minister Narendra Modi ke Japon along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Lapen Karbenglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ranghang Gemisena ke Japon along EM Richard Stokwe alang Liradapan Kaching Hon Kajinso Thebika Nilitum Dwarbaguri constituency ke parlo Kangdir Terona Rong Aradapan Jal Jivan Mission JJM alang Sitame Adontin Mate Ahumtin Long Etlo Lapen PMAYG Hemso Sarpimar Mati Paya Tumapan Urunodoy Highway Sitami Nilitum Long Tunlo Laso along Nilitum VTC Chairman Sarkoirong Parapan Sitami Kacharo Pajar Ponlo Tangte Pirangke Tingno Kaning Chelam Tile Arjupon Sina Duar Baguri Pen Avinas Tokbi Report Northeast Today News Nilimen ke Katrin Rong Parpi po PS ke Kangdir Teron सरकार पे नारो समारत में फान थागना रकम चुकलेम नांग निपिन पेन सिस्टमे इसी नोंनाम की बिपंद दर महा के बिपंद हला बंसो दर महा को पिलो प्लांटे लके उरदोय तंका की बिपंद चिकलो यामा फारो क्रेनी रा फोकेप
kon nang pachi thab hala bang so tang ka ne tum long dun ma long nili tum long dun lo nili ta long dun lo achi ku yama da long lo akela din tu la nang bp sarkar da pa na pen pata me da khar dang long sponsor cm to to long ha pen pata me diction yam just of betum pa hal hin pen tu lo na to hin pen si people churu parpi lo lang litum nang kang hona pod ason tin se ta ke rap ni litum sar alu somar tum phanda nang rap lo nang pi lo po lang li phanda choro lo la pena cm phanda ni litum choro lo ante lang tame la na tu ro ta people pala lang ke nang pi lo la pen ni tum ta kai ta en long la he la se la ta ni litum ke choro lo hem so hai ta non nang le bom lo he long dun lo pose ardu long he ase nang rap o lo ni litum phan he ta ne kara pe nan bp sarkar pe na di kalang lo ta ne to na ro lo pa te nan ke bang chilang ne tum hin pa ran tum sa no pachira pachitu ni pa cerap citu dun po an so se alang tum rap dun po la pen alang tum seta alang to high det pulo tang te alang tum an so se development na hin ke rong sor phan ki du ke lak atum phan seta alang tum nang po ase un an ke nilitum seta ke pahai dia phan ke nilitum ta cerap citu dun po Tante pini berta ke lan si kanton pe lo do mi thang me kardo